पाव बांग्लादेश की शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर फॉर्म रिजाइन तौरे मरैबाक थादोक्तुना चेंख्रे इरांग असिदगी चैथेंग फंगलबा इमुंगसिंगदा सेलगी तेंबांग पिनबा काइथुखै हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्खै अमदे सेंटर ने एरोप्लेन ताफम सेमनबा लौथखिबा जगहदा जहाज ओइना थादबा यारन हाइना केरंजना एसेंबली सेशनदा हाइखै मैं मुख्रमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी की निमिदांगी मणिपुरी पाव मिटिंग ताबीरिबसिंगबु सुरबला माइरेम बमतरामना उक्चरी हौजिक मियामदा पाव मुचा खाइना पिजरी शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर फॉर्मदगी रिजाइन तौख्रे मरैबाक थादोक्तुना चेंख्रे मसिंग यामनबा इहौदो क्याना शेख हसीनाना लैरिबा कोनुंग तमना थोमजिलकपदगी ngasi बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना मफमदगी रिजाइन तौदुना मरैबाकदगी चेंख्रे लेबाक असिगी अनौबा लेंगाक इंटरिम गवर्नमेंट अमना पाइरगनी हाइना आर्मी चीफ 𝐻𝐢𝐯𝐴 फोंदोक्रे मियोय लिसिंग कयाना युम कई थुगाइरकपा मई थारकपा याउना हिंसागी ओइबा इरांग कयागा लोइनना हसीनागी ऑफिशियल रेजिडेंट अमना थोमजिलखि बीबीसी बांग्लागी सोर्स की मतुंग इना महाक हौजिक त्रिपुरा की कोनुंग अगरतलादा लैख्रे हाइना पल्ली मरकसिदा हौजिक फाउबगी ओइना शेख हसीना बांग्लादेशदा लैत्रे हाइबगी ऑफिशियल ओइबा पाउ लैत्रि अदुबु तोंगान बा न्यूज सोर्सेस सिंगी मतुंग इना शेख हसीना रिजाइन तौरबा मतुंग इकान कानदना हेलीकॉप्टर अमगी मटेंग लौदुना लेबाक असिगी कोनुंग ढाकादगी महाकी मनाउनुपी रेहनागा लोइनना बांग्लादेशदगी हेना सफगदबा मफम अमगिदमग चेनकिबनी हाइना रिपोर्ट असिना तम्मी निंगसिंगबयाय पुवारी अमा ओइना लेहौरगदबा इहौवसी बांग्लादेश की निंगतम लांदा सरुक याखिबा निंगतम लानमीसिंग अदुगी मचा मसुसिंगदा चांद्र कुंथ्रा रिजर्वेशन पीगदबनी हाइबा खोंगथांग अमगी मयोक्ता मियामना हौरखिबनी इहौवसिदा मियोय चहुम हेना हातखिबगा लोइनना लिसिंग 15 हेना फाजनखिबनी शेख हसीना ngasi nungtil pung 2:30 tarakpa duaida mahakna leiramba bangaba wan thadokutuna mahaki manaunupi Sheikh Rehna ga loinana safagadaba mafam ama amada leikibani haina palli mahakna Indian airspace ta changsinduna Bharat ta chenchikre haina report asina makhata na palli मसिगे इकान कानदना आर्मी चीफ ना पाउगी मिफम अमा फमलदुना हसीना की रेजिग्नेशन की पाउ अदु कंफर्म तौख्रे लेबाक असिगी लेंगाक लोन अमा हिंहनबा पांडमदा इंटरिम गवर्नमेंट अमा सेमलगनी हाइना वकरना फोंदोखी दायित्व पुमनमक आइना लौगनी गवर्नमेंट असि अखोय पुमनमकना सेमिनगनी हाइरदुना जनरल असना मियामदा पाउदमकी मरकसिदा भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ना इंडिया बुसु बांग्लादेश के अपुनबा ngamkhai paring किलोमीटर 1,333 सांगबा यूनिट पुमनमकता हाई अलर्ट नोटिस इशू तौख्रे बांग्लादेश के अनौबा पॉलिटिकल डेवलपमेंट असना मालेम पुंबगी ख्वाइदगी चाउबा पाउ अमा ओइना मयामना पानरी मखा ताबा लेबाक असिगी लेंगाक लोंदा करamba पॉलिटिकल डेवलपमेंट अमा लाकदगे हाइबदुमदी ngaimina batari इरांग असना सोखलबा इमुंगसिंगदा अहानबगी ओइना सेलगी तेंबांग पिनबा काइथरखरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे वाफम असि 32 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सुबा मिफम की ngasi मरिनी चनबा निमित की क्वेश्चन आवर दा अपोजिशन बेंच तगी सुगुनो एसी के एमएलए की रंजित की वहंग स्टार चनीगा हुमफुतरु के पाको मोइना पीगिबनी चीफ मिनिस्टर बिरेना हाई ममांग चहिरेगे हौरखिबा इरांग असना सोखलबा मायुम मकै लेजदबा इमुंगसिंगदा सेल ओइना तेंबांग नबा स्टेट कैबिनेट ना अयाबा पीगिबगी मतुंग इन्ना अहानबगी ओइना इमुंग लिसिंग अनिगा सट्रेट मरपुत्रामितोइदा लुपा लाख अममम पीनबगी पांदमदा अहानबगी ओइना लिसिंग 15 मरी लेनबा डीसी सिंगदा सेल थादोक्रे हाइना महाना मखाताना फोंदोक्रे वाल हौरिबा इमुंग सिंगदसु अतुगा मतमदा तेंबांग पीनबा सेम सारी हाइना चीफ मिनिस्टर हाइक्रे Sir, question number 266. Honorable member na birisi kano ne sir ko huji phawda mai sakhiba yum si lising drama thoiga samaga control boy simanungda total law and order labor situation sina sangba yabaya de bagi busina 3446 ship pura fully verified tore simanungda 2792 simai magi bank account da paisa thagre aduga state of the displaced person or see 59,500
564 ram member su pamikre ki wal huriba sidin 3446 verification lo kangbu sidin nomini ni sidam moi gawa percent khadokrane verification wal huriba singse amba len si akogi len ownership baitabnina adubungi da khar confusion lai bidagi thengani se adu hosi bhagu thadokrasi Imphal West Mapan, Imphal East Samtramanga, Bishnupura, Sangwanga, Taranithoi, Kangpokpida, Isingani Samyang Kituruk. Aduga mai sak ta bakhi mai sak ta ba huja koila cabinet na sa honorable speaker sa koi longisi mai sak khaba pochai ma loina sak khaba singdu dang hana PC na da mane lepna gibani huja ki wena di koi mai makai yumdi sak ta ba aduga mai makai thado gala posingdu gidi koi mayan na piri ba lising personal on the money of peak ripa the labor card ki pairaga lising mga peak ripa subun badi loini yogi aduga huziki scheme simapedi honorable speaker sir yum ni sokta ba aduga kiraga kibudagi chelaga legi busing dudi yagdri ana thamse Center na aeroplane tafam sem na ba lautokiba jagada jahaz oina thadaba yarani haina 𝐾 Assembly session da haikre wafam masi taranithoi suba Manipur Legislative Assembly gi taruk suba mifam gi ngasi marini chanban nimitta phongdokibani mahakna Manipur gi lambi sing asi patpa pumbada namthiba ama yawbaga manare Chief Minister Banglo BJP office mamang amadi Governor road nattaba atokpa Manipur gi National Highway amadi lifeline oidiba Jiribam amasung Dimapur lambi aduki matik phibam sokle asida sunatana Manipur gi lambi khudimak phibam phatre wabagai lamkhai dagina sugunu phawbagi lambi phibam sathina sokle lambi asi semna roidra haiba wahang hangki DPR thakre haiba paukum thamdana basu phongdokhibaga loinana masigi paukum masina miyamda apenba oide hainasu phongdokre sugunu SC gi lambi sembi dragasu hianglam assembly constituency gi lambi simedi sembi naba panlibelengakta taksinkhre Wabagai lamhai tu sugunu sisa adok ki matik phatra phataba ba phatra Manipur gi aigi dana travel lambi thongsi akhoi patlaba pumbasida amuk hendra lamthi ba ma yawa du chap managre central gi BJP gi leader mayam la ga aeroplane ta na ba sem ni hedna la thok ki masidi जहाज ओना थादबगी भाबत लेरे सारा अदुना पनिंग्रे असेंग बना हाइबुरा मसिदी वगाई लमखाई तो सुगनु लंबी से सेमरोय DPR थागरे खोखरगा हाइबदी अदुमदी तगुरा दुकानद्रे मरबी DPR से ममांगी तांदी थारक बजन हुजुफाव DPR थाये से अइदु सु तानिंग्रे अइ माइगेगी प्रजानसु तानिंग्रे अदुना हाइबुगा दसोई थमजग है इलेक्शन जी ओरे इलेक्शन की कैंपेन लापदसु lambi sendam bami di thagalak to bunina lambi dum phattaba tai hana thambirani aigi sugunu kendra gi manung jandu matek to sendi drasu hianglum kendra gi matek duro su sendira sendani semai habadum tan haibira sa madu hayan ge habidum tai masidi mosan sim mut tawjari gane saada matam khra pidi go tawchari Parliament Sathariba Mifamda Khwairamban Ima Kaithelbu Living Cultural Heritage Site oina lauthok pinaba MP Sana Jawbana taksin kre ngasi famkiba Parliament Mifam gi 0 hour gi matamda MP Sana Jawbana Khwairamban Ima Kaithel gi wafam asi pukhal aduna hai Manipur Imphal City gi mayol maktada leidiba Khwairamban Ima Kaithel hairagasu thoidok hengdokna khangnariba Ima Kaithel asi nupi khaktana famba Asia gi oina khwaidagi liraba nupi Kaithel singi manungda ama oiriba Kaithel amani Kaithel asida nupa lalonba amatana stall natraga shop hangbagi ayaba pide Kaithel asi semgat kibagi matangda yamna sanglaba laisinga mari leinaba wari leiri Kaithel asi lalon itik khaktagi mafam nate Kaithel asina Manipur gi puwadida socio economic ki oiba atoba mafam amasu kalli haiki MP Sana Jawbana makha taraduna kumja lisinga chamapan supna mari degi kumja lisinga chamapan kunthra mapan gi nupi lan haina khangnariba British loilam lenga ki mayokta Manipur gi nupi singna hongkhiba lalhau sing adu Kaithel asigi luching bi nupi sing na hongdokibani hairi ba Kaithel asi women economic empowerment gi toppa khudam amani loinana Kaithel asi nari sakti gi atoba khudam ama oina longbusu yai maramasina Khwairamban Ima Kaithel asibu Indian Constitution gi article 51A gi makhada living cultural heritage site oina lauthok pinaba loinana article 49 gi makhada yokhatuna thambinaba house ki khutangda union government ki pukning jingsen ke
Sir, the 𝐷𝐸 in Manipuri, 𝐸 means mother and the 𝐶𝐤 means market, that is Mother's Market, also popularly known as the 𝐶𝐲 𝐸, situated at the heart of Imphal city. Manipur is one of the oldest women markets in Asia, run only by women folk, and no male traders are allowed to open stalls or shop there. It has a very long mythological story about its establishment. It is not only a commercial hub, but it also occupies as a vital socio-economic space in the history of Manipur. Sir, the two women uprisings of Manipur, known as the Nupilam of 1904 and 1939, against the British colonial rules, were initiated, organized by the women leaders of this market. This market is a unique symbol of women economic empowerment, and it may be described as a great example of Nari Shakti. Because of its unique nature, its historical significance, and its value of women empowerment, I urge upon the Union government to declare the 𝐸 or 𝐶𝐸 𝐸 as a living cultural heritage site under Article 51A and to preserve it as a place of historic interest and national importance under Article 49 of Indian Constitution. Thank you, sir. Jomi Mothers Association 𝗔𝐞𝐰𝐬, Mar Women's Union 𝐻WU, amasung Kuki Women's Organization for Human Rights 𝗂WOHR gi masing yamlaba nupisingna Churachandpurdagi Assam Rifles lokthokibagi mayokta khongjang changsinkhre lengangna irang leiba mafamsingdagi Assam Rifles lokthoklaga atopa force amana mahut sinaba thorang toriba sigi mayokta khongjang ngasi changsinkibani hairi ngasi ayuki pung 13 makhairom tabadagi Churachandpurgi peace ground punduna Assam Rifles ki mahuta atopa security force amana mahut sinbagi mayokta no Assam Rifles no peace, don't remove Assam Rifles, we are safe with you haiba na chingba kholau kaya lauduna khongjang adu changsin ki hairi jo women gi wangang loi sian hoi tombing na phongdo kibada center na lengak asigi majority oiriba maitai na inbada chatlabra natraga Assam Rifles ki mitang mikhai naidaba adu maitai na khanglabasu lana wahan thok tawduna kuki jomi mar singbu maitai gi makhada thamba yanaba tawribra haina hangki Makhatana ngasigi khongjang aduga mari leinana Churachandpur district ki DC ki kuthangda memorandum ama Union Home Minister Amit Shah da pisinkre hairi Tongan tabagi wakal thadokduna punna nungsi chanana leminana ba irang loisinbiu haina uripok apunba luki maikaidagi phongdorakli ngasi Manipur Press Club ki Kobru Hall da pangthokiba pawgi mifam amada lupasi ki Secretary General Samom Drubana hai hauzik thokli ba irang ngasida awaba chaitheng fanglaba relief camp da lairiba singi awaba da saruk yajari lupasi nasu angamba mating pangdun lakli lamdam masida leminari ba political party khudingmakna tongan ba wakhalonda leibagi mahutta amato oiba wakhalonda thabak tawminaduna thokli ba irang asigi waroisin purakpada achoba thodang lobiu aikoi masel hunabagi matam nate maitegi oiba apunbagi saktam ama sagat minasi awaba tarba singi khanduna matokramna waroisin purakani haibasi khaminasi relief camp da lairiba singi oinasu mafam chaba ama lengangna athuga matamda sinbiu hainasu Secretary General na phongdoki Oje pawgi marakta natene break ama lomidasi Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.
ब्रेक की मतुंग दा मयाम बुतराम नोंगचुरी मखाताबा पाव बिजरी ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯟꯕꯂꯨꯞ ꯀꯦꯀꯦꯑꯦꯜꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯕꯔꯥ ꯍꯟꯊꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯦꯀꯦꯑꯦꯜꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯨꯋꯥꯡꯆꯥ ꯎꯔꯤꯈꯤꯟꯕꯝ ꯉꯝꯈꯩ ꯉꯥꯛꯄꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯝꯊꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ हानगी पुनसिरोलदा हंजिलकनब होटनबदा मतम चंखिगनी हाइरबदी अथुबा मतमदा चथोक चसिनगी उपाय अमा खक्तंग गाइरबा फ्लाइट की टिकेट ममल हंथनब लेंगाकना सेंट्रल गवर्नमेंट ता तक्सेलु हाइना फोंदोखरे ngamkhai ngakpada makha taraduna इम्फाल दिमापुर जिरीबाम नेशनल हाईवे अनि असि अथुबा मतमदा लेंगाकना सेंट्रल गवर्नमेंट ता तक्सिनदुना सेमजनबा अमदी सिक्युरिटी मटिक चाना थमनब होटनबियु हाइनासु अपील तौखरे हजिक लेरिबा लालसिना मरम ओरगा अमोहना अखोगी लाइफलाइन से कथपिदकांदा अखोगी यामना मरु ओइबे एसेंशियल कमोडिटीज पे अममा मतम चाना प्रोपोलम दबा लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोपोलम दबा अदे खो इचा इलाव मे अममा मपालम दे ले तमिबा बागी साथुक चसिन तगदो मे अममा मसिगी खुदुम चादब लेदिन बे अदे अला एक चकदोबा सिगुम मयाम सि अकोना मणिपुर की गवर्नमेंट दा अमदी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर अदे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह दा हारिबसी अकोई मेमोरेंडम हदे लजे पिजग्रे सिगी मथकता अखोई 2023 दगिना हजिफु लेबो 24 सिम की मनुदा अखोई प्रेसमेंट अनिरा अहम तौदना पब्लिक ता मसिगी अखोई खोलांसी लांसी अखोई द लाइफलाइन कथबे यारोय मसि तंगाई फदबनी अखोई पब्लिक असु वखल तामिनासेना हाइजिबो लेखरे अदुबु मसि इनिशिएटिव इले लेबिरक्तबदगी हतती का पाकन बलुना तंगाई फदना लेबनी यादबा अखोई स्टेट बंगा सि हदक लौजरे मदु अदु अखोई द पब्लिक ता लौथोचनी बसी हारि स्टेप सि अखोई कइनो हागे मतमदा अखोई ट्रांसपोर्ट कनो से मोटरेबल ट्रांसपोर्ट अखोई मखागी लंबी से मसी द क्वाइट चीपेस्ट मोड अखोई लंबी ने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है बतारे हारिबा लंबी से अखोई हजि खुदों चादब से मसी सरकारना अथुबे मतमदा अकलबा अखोना मतम खरा थाजबनी हारिबा सिफुगी लबीदा मणिपुर गवर्नमेंटना ओथोप याबा मसी खलब याबा स्टेट नबा इंडिया गवर्नमेंट तक्सिनरगा अखोई मेजर लखबी यारिपोक आजाद गोलाइदेगी कैथेल मानबी लंबी मतम कक्तना बन कौखरे ऑल चंगमदबी क्लब कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमदी तालजिमुल उलामा अनिना जुलाई तांग 23 तगी लंबी सेंबीनबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट दा हाइख्रबसु रेस्पॉन्स लाक्तबना मरम ओइरगा पुंग निफुनिपान गी बन कौख्रबसु गवर्नमेंट की माइकेदिगी ngasi फावबा रेस्पॉन्स अमा फावबा लाक्तबना मरम ओइरगा मतम कक्तना बन तौरगनी हाइना ACCCOC की माइकेदिगी अयिब चिरोल अमदा फोंगतोरकली हाइरिबा बन असिदा यारिपोक आजाद गोलाइदेगी कैथेल मानबी फावबदा लेरिबा CSO क्लब मैरा पाइबी सिंगना सपोर्ट तौबियु हाइना ACCCOC ना अपील तोरकली अदुबु बन असिदा मई इसिंग अना अयेक देवकर्मगिदमकदि कोमथोकप लैगनी लोइनना बन मनुंगदा अकाय अतोय थोकपा खुदिमक मसा मसाना दायित्व पुजगदबनि हाइना मखातारी ꯆꯪꯉꯝꯗꯕꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯟꯖꯤꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯗꯦꯠ 27 ꯖꯨꯂꯥꯏ 2024 ꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡ ꯈꯔ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯣꯜ ꯆꯪꯉꯝꯗꯕꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯟꯖꯤꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯡ 94ꯒꯤ ꯕꯟ ꯀꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕꯤ ꯕꯟ ꯇꯧꯖꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯁꯤꯡ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯗꯦꯕ ꯀꯔꯃꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯄꯣ ꯑꯖꯥꯗ ꯒꯣꯂꯥꯏ ꯇꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯔꯣꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ CSO ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯈꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ बांग्लादेश की शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर फॉर्म दगी रिजाइन तौखरे मरैबा थादोक्तुना चेनखरे इरांग असिदगी चैथेंग फंगलबा इमुंग सिंगदा सेलगी तेंगबांग तेनबा कायथरखरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे सेंटर ने एरोप्लेन ताफम सेमनबा लाउथोकिबा जगह जहाज थादब यारनी हाइना
Ranjana SM Sasamda Haikre. Ngasi gi una notice window TV na sandok chaba numidangi Manipuri paw matang ase lojare miteng tabire bapuna mupom kana khurumjari.